ایوار باش کردستان، ایوار باش تماشاوانین چارپل مدیا. به برنامه یک نو یا پانوراما هفته دیسا بورنه. تماشاوانین جام و کروی بریا چارپل مدیا پانوراما هفته به دوره چه دکن مهجاره که دورامنه. وی هفته جی از برنامه بره و ببم لگل من دمیوانه منی قدر بلند هنه. برز صالح آقن پروفسور و زمانناس جی انوستیا رونی یا فرانسای و برز پروفسور یشار عبدالسلام اغلو جی انوستیا صوفیا بلغارستانی. هون هر دو جی بخیر هاتن. گلک سپاس جبو بشتریا. نخیر جابن. گلک سپاس. سابن. سابن که یشار زانم تو هنکی نخوش بو در باسی به. بله گلک سپاس کم بله. ویدارم هم تکار بردوام بکن. بله. جبو من جیه که خوشیه یک ایرو به پانوراما هفته هر سی مجاره ما از گلکی راحتم که لگل دی پروفسورین کرد به زمان کردی لسر گرینگیا زمان کردی ام بپیوین صحبت بکن دیسا خیراتنا و دیکم ام بله گلک سپاس ام کابنارن ایرو سرنویسین مین هفته چنه به بله ام دست به برنامه خو بکن سه مجرد ما اول به هفدو و گریدای نه ام وان لدو هفدو برز بکن وقت مگوت هنا کی جبوک ام یا یکم جبوکو پنج روزمانه ام بوی دست به بکن وقت هون دزانن لباکور کردستانه و ترکیه به واژویا البجارتنا درسين بجارتين سالا پروردهی جبو سال 2022 و 23 لدبستان ناوندیین وزارت پرورده ترکیه گردایی دستیه و ماه یکی دست بکر و حتی 21 و ماه بردوام بکه آنگو 5 روز مایج بو سرلیدانه جخوندکارن دبستان ناوین ین پولین 5 6 7 و 8 و مالبات ایوان تخواستن که حتی 21 و ماه سریل رهبریا دبستان خوابدن و کرمانجی و زازاکی وقت درسین بجارته هل بجیرن لگور و رنامه وزارت پرورده لهر دبستان که باکور کردستان یان ترکیه هگر 10 خواندکار دخوازه زمان کردی بکن و پولک تایبت به زمان کردیش بکردی جبوان وکن جبوکو مالبات و خواندکار درسین زمان کردی هل بجیرن سفربری یک دناو جواتا کرد دست بکریه که جیه کفخوشیه یم گلک پارلمنتر دستگاه نافدارین کرد و کسایتین کردان بانگ لمالباتان و خواندکارین کرد لباکور کردستان ادکن که جبو زاروکین خواه درسا بجارته یا کردی هل بجیرن خواندکاران دست به تجاکرنا فرمین خواندنا بزمان بجارته لدبستانا کرنه هنک دبستانان جیب آوه آنلاین فرم خستنه بردسته مالباتان و خواندکاران لسروی مجاری از خوازم برز سلاخن دست پی بکم هون کمپانی و کمپانی یا ایسال و یا و پرورده ده هون
ده هالبجارتنا درسي كردي ده هون چاوا إذا هدكن چاوا شرفة دكن چاوا دبينن kampanya pır başa û dicî de ye, bi rastî divê dêrbav malbatên Kurd rêxistin bin platforma ku neh komeleyan dijîne ji her aliyê ve divê em piştgiriyê vê kampanyayê bikin ji ber zimanê Kurdî yani her zazakî be kurmacî be yani wek zimanê hilbijarta bê hilbijartin û di sala bê de sala akademîk ya 2022-2023 de yani di dibistanên ku ranî li Kurdistanê Bakur yani wê derkê pol bên dayîn bêguman em ê bikevin teferruatê wî kêmasiyê vê perwerdeyê pir zêde ne lê ew yani dîsa jî di gel van kêmasiyan em dikarin pasê wan bikin dîsa jî divê em li vê derfetê xwedî derkevin da ku sîstema perwerdeya Tirkiye yani mecbûr bimîne rojek zimanê Kurdî têxe yani sîstema perwerdeya xwe û ne tenê wek ziman yani Kurdî bê perwerdekirin lê bi perwerde bi zimanê Kurdî jî bê dayîn ev jî pir girîng e yani divê em bala xwe bidin vê asta perwerdeyê jî yani ne tenê ku em ziman perwerde bikin hîn bibin lê perwerdeya bi zimanê Kurdî jî têkeve rojevê belê بله ام جی برز یشار عبدالسلام اغلوجی بپرسن تو ویا چاوا دبینه برکو 5 روز مانه بله دیاره روزکان ای سال هستیاریک اشیاریک هشمندیک برفره چه بو ام دیکارم بجن تشکی جواکی چه بو لی او انجام سالانه yani he dema 2012 da dema ku ev biryar hate girtin seçmeli ders digotin on zanen gelek civata me hestiyariyek likir hestiyariyek realist nişan nedan siyasetçi Ali Kariyavi nekir من وک سوسیولوگ تی بی برامن 2012 da konferansa ke bu Diyarbakır min burada got ku ewa me bi test dikin yani gelo ka hişmendiyekî me civakî li ser zimanê me heye ya tuneye waya bêgumane ku dekek dolapek siyasî ya devletê pêra hebû ku nîşan bide waya Kurd zimanê xwe ev nakin hil nabêjin ew nakin ne du zimanê xwe de ne elbet bêguman ew münaqeşeyên ku îro jî çiqas tenkî ve jaliyê hinekan ve têkirin wê gavê bi girseyî dihat kirin digotin na em bi seçmenî ders naxapin em neteweyekin em ne mecbûrin dersê zimanê xwe dijerin em baş didin vergî didin divê zimanê Kurdî mecbûrî perwerdeyê zimanê Kurdî mecbûrî be lê mecbûr kir yani em bêjin em ji ku tên yani ji kîjan rewşekê kolonyalîst ya ku bi salan e hişmendiya me ser zimanê me têk biriye yani kolonîze kiriye ku zimanê Tirkî ji zimanê Kurdî berstire, balatire, girîngtire, medenîtire û ew hişmendî sosyolojik di nav civatê me de jî em kolonînin divê em viya bizanin yani çi carî ji bîr nekin dema ku koloniye divê tu weka divên bi Tirkî çorap çikî weka vê divê tu tişna qezanj bikî di dinyayê de jî wisa ye dema ku dersên hilbijartinê ew kirine ewa weka testek sosyolojik nîşan de gelo eleqe heye yan tune eger eleqe hebe paşê berfirehtir kirine piştre kirine mecbûrî piştre daxwaz hatiye kirin ku berfirehtir cîwat û ev qastiye ku ew jî bo me test bû testek bû bi rastî taktik stratejik devlet pir bi fêlbazî ew kirî bû yani dixwaz ku di navbera dîn û ziman de Kurd hilbijartinekê bikin
دما کتو ترجیح آخر نسر زمان سر دین دیگه بچه او ام بجن بس محله بس قصیه چه لبوسه کرده مالباتا او که طبیبیات 2012 ده قصه که از دزانم نزدیک 20,000 زاروک دسپیک سرلیدانی کریبون لی پی در پی دولت به لیستیکن بیروکراتیک و به لیستیکن او ام بجن پروسیدوری فرمالیته ورکر کو ام بجن سالان ده او ام بجن سس ببه لواز ببه من برای برنامه که داشتی گفتی بود یعنی اگر ما دسته که دا به هزکی گرسایی ما فبدایا پی بگرده به درسال بجارتنه ایرو او کمپانیا که هم دخازن ام بجن به میلیون امضا کن بکن که زمان کردی به پروردهی یا رسمی به گمان سوسیولوژیک یعنی جاری سوسیولوژی و شخوا او درس هلبجارتنا درس گرسایی به 100,000 آلیه زاروکان و نشان بده که جاره که کرد زمانی خو حز دکن زمانی خودی زمانی خو درد کبن یادن تشکی جالی سوسیولوژیک و هری گرینگه او تش مسئله زمان و ورگه زمان و پرورده توگیره نتوبونا کرد و بکات جیه که میهنگی مرکزی بشه برو مالبا تو انسان حوالین زاروکان به هفدورا سر زمان بپیون سر زمان چه هفدو بپرسن یعنی فیربونه که جواکی او سشمالی درس نتنید گریدایی به چند ساعتا لمکتبه ده من تبیکو از دکار لیکولینه که وسط تنه او گلو او زاروکی کو دم سشمالی درس خواندن او سالان ده سوسیولوژیک انجام چیه لیکولینه که وسط مخابن تنه لی من جالی خواه ام بجنه و مالباتین که زاروکین خواه شاندنه مکتب درس بجارتنه من به هنک جوان را یعنی به آخافتنه از فردمم که یعنی براستی نتنی خواندنه او زاروک زمانی که خواندنه زمانی کردی دبه ایدی پروبلم مالباته یعنی مالبات بخواه دما زاروک ده گوتنا شهب دو پرسن هلبستا او دکن سترانه او دکن علاقه که سر زمان او دکن زمان دبه ایدی ناوندی ایرو دبه دمو دزگه این کردی براستی ای سال ایدی هشیاریه کشمندیه که هیه لدوی ام لکولینه که باش سربیا بکن گلو ایرو شونده چاوا زمان و پرورده زمان کاره ببه کاره که اعتباری دناو جواتا کرد ده یعنی بتایبتی اعتبارا ماموستین کرد اعتبارا زاروکن کو و درسی هل بجیرن مروف به وانا دیاریا بدوان خلطی یعنی خلطن امبجن جواکی بدوان وان به اونوره بکه وان به شاناز بن کو اوه بزمان کردی دخوینن و بکن بگمانه من پروگنوز یعنی وکا از اولیکم ایسال بینم هجماره که و باش و بجارتنه او بکن بگمان دوی او دمو دزگهن سرزمان و حقوق بارو و پارتیان دوی شوبگر بن تقیبچی بن کنترولا بکن گلو دکیجان مکتبه دا چقاس دخواست یک کرن کیجان هاتنه قبول کرن کیجان نه هاتنه قبول کرن دوی مروف پشت هل بجارتنه جی پشت 21 مهیجی دوی ویا بشوپینه یعنی بشوپینه کنترول بکه و جیه کو پروبلم هنه مروف دوی ویا بکه بلکه هن مکتب هم دبستان هن مدور او هیچی بردوام بکن ام بجن ویا سو استعمال بکن پیشیاوی بگرن بجوا نا او قصد خاص نه هاتیه و یا گروپ هم نکارن چکن لگاوا کو ما پروتکل کریه وانا کریه ضابطه توتناغه و ام دکارن ویا رایا گشتی دا او دمو دزگاه وانا دکارن رایا گشتی دا بن راپور جبو مافیا مروان جبو دولت جبو سیاست مدارا جبو وارگهین ناونتوی بگوتنه که تنه حساب بگوتنه که خلاص بکیم بابت که درو درجه مروف کاره گلک سر بکه
لێ تشتێکی دەخوازم يعني از اوقات دوی ایش سوسیولوژی دامه يعني گلو سبا 100,000 زاروکن ما دست به خواندن زمان کردی کرن او چی گوهرتنا جیواکی دن نتوابونا پروسسا نتوابونا مدوی چه ببه گوهرتنا زمره سوسیال دا اوی کو حیانها ام بجن اون زانن ده سالن هفتهی دا خواندوانین مکتبان پیشنگ بون ده سالن هشته و نوتی دا شروان کتن پیشیه ده سالن نوتی و 2000 دا حقوقزان حقوقچی بون کاتگوریا کو هری زده ده تفگره کردی دا او دبن آنها بگومان از دبم اگر داخواز گرسهی یا زمان کردی به پرورده دست بکه ماموسته کرد yani mamoste profila mamoste Kürt ve derkeve peş ev profila mamoste Kürt yani de gellek milletanda mesela az Balkan azanım rola serekelle istine de avabuna netevebune de her varida rola her avakar her baş mamoste Kürt çekiriyor sevidarım ev kategori بداخازه ما به هبلدان ما کاروبار ما او پروفیلا ماموسته کرد در که و دیجبات کرد پیش داکو او پروسس نتوابونا ما راسیونالیزه به نورمال به آنها ام ده حاله که نورمال ده نینن جبر کو ام اکو پیشنگیه و به پروسس دیکن تشتن کو علاقه وان به آوابونا نتوه نینن ماموسته کرد جالیه کلتوری و جالیه هشمندیا دیروکتی و جالیه ویژه کردی و فولکلورا کردی ده زمان کردی ده واتین گوتنی کردی ده دکارن هر باش ببن او هیمدار او میمار نتوابونا پروسس نتوابونا کرد و گوتنه که داوی ایدی دما کو او پروسس دست بکه او پروسس ببی آوایی دست بکه ایدی aktörün avakırına neteva neteni siyaset medarın. Zarok bukhacı ev zarokin kudu mektebedene ev zarok bukha mamoste bukha edi dibin yekji dinamikin aktörün dinamik ya avabuna civatekin nu ya kurda. بله گلک سپاس برز سالیها کن من گلک جرا هفپیوین بتره کریه هفپیوینک می دو دریج هی درو پلانو ده لسرگرینگی زمان و زمان زکماکی و دمال ده اخافتنا زمان زکماکی و گرینگیا زاروک د زمانه زکماکی د حاکم بن کوچاوا د کارن زمانه دویم و سیم و چهارم جی هیم ببن تو لسربیا کنفیچوس دبیجه جبوکو هون جواکه که تیک ببن بره زمانه وان جوان بگرن وان بدن جبیر کرن تو لسربیا کمپانی جبرکو وقت گوت 5 روزمایی جبوکو مالباتین کرد و خواندکارین کرد هشیار ببن تج خواندکارا و مالباتی کرد خوازه چی بیجی وقت لسر و گرینگی اجبار کو ازانم دیسا میوانه می بود دنگ دیاسپورا دیسا لسر و مجاره تگلک برفره تو آخوی لید خوازم دیسا لورات دیسا شروع بکی که تو چه فکری بله تنه من خواست بره برسیوا پرسات بدم که yaşar pasa sala 2012 کرد دمکو درفت 2012 راست ve deme yani çan sal pişti TRT Kürdici dest pekir bu yani 2 sal 2010 da bu begiman ve deme de yani gelek kuliner gelek malbat xistin yani pişgiriya hoş bu ve derfete nişandan ledve disajam jbir nakin ku ew dema dan ustadının plevajoya aştiye u pevajoya ketina Türkiye yakiti Avrupa'ya bu. Yani düve deme de Türkiye'nin devleta Türk ne ciddi bu. Yani tane jbo yakiti Avrupa nişan bıda bejava edi kadağın serzmanı Kürdi hıldaya u
و اون دبینن کو کسی بخواد کار دبستان دا وقت زمان کردی وقت درس البجاره هم به بخوینه دمام رو بالا خود ده سیاست دولت ترک جالیه دن و مثلا چما کوشبرین ترک Avrupa'yı dünyaya çoğu yine zamanı Türkiye'de mesela istatistik yaman hana haftaya 6 mamosta jbo zedetri 20 milyon Kürt be Türkiye hana tane haftaya 6 mamosta zamanı Kürdi hana ligore istatistiken wazarata perverde le devleta Türkiye de hemen demede 1626 mamosta dışına Avrupa yani 1626 mamosta bu çen milyon Türkiye Almanya, Fransa ولوه که و نتنه کو مثلا دپولک ده 10,000 کبن یعنی لکیجا دبستانا بکاربن ساعت 2 saat ders بدن زاروی خو درس زمان و چند ترکی بدن ما وی درفته بکارتینن اف ماموسه ج ترکیه تشینا دولت معاشکی پر خورد به avantaj engeleki مثلا 1626 mamosta naha ve Avrupa'ya derse zamanı Türkiye'den koşbelen Türkiye. Demamrovan de berhavudu yani haftaya 6 mamosta jaliyek ve 1626 mamosta aliyek. Demamrov dibine ku devlet burası ne ciddiye. Le evyan beguman de nayu vatek ve ve derfete kabul neken u le fadi demekem. İşte kubalamın dikşine de kampanyada hani gelek rehastunu mamustana çalakvanın siyasine o hani malbatana dvejin zaruy xo yine zamanı kurdip ya ji zaruy xo kayıt dvejin zaman naslamaya zaman valata zaman et rasta beguman zaman naslamaya zaman valata zaman çanda zaman her tişte le evya halka ternak yani dvemro ben argümana در bazı tiştekidim ve yani jalis elmive jibo çi gelinge ku zaru zamanı koydayı ki peşi perverde ben zamanı koydayı ki başım ben u pişre zamanı dediğin zamanı sen zamanı çaran him ben mesela par hundakara kelimini Fransi diyorlar ki Ruane ortofonista ve kese ku problem var ya haftine haya mesela telaffuz batıştırdım ali kariyon sana penjan masterho ser du okay ser zaruen Kürt u zaruen Türk bu zamanı Fransızdı ben dışan dibistana da zaruen Kürt helbijart u dışan zamanı dışan dibistana da zaruen Türk performansı van her du gruban da berhavudu mesela zamanı zaruen Kürt ku du zaman zanım keması u zaruen Türk ku tane zaman zanım performans yavanı zamanı Fransız da hindi ben ya performans ama çavaya mesela jari tegiştine alen lisandine ale ahaftine ale ifade kirine hamu ancam gelek pozitifun jbo zaruen Kürt yani zaruen Kürt performans yavanı zamanı jiyen zaruen Türk gelek bilintir bu ancamane per balkeç jbo mecber diveden xuyad ve yani zaruen ku per zamanı de zarokatiye xoda masın dibin evya zamanı duan zamanı seyan zamanı çaran per hesantır tkarın him bibin yani evya netene jbo beguman jbo naslama kurdi giringe le de fayde berjevandiye zarwanda de berjevandiye malbata manda jber demro duru durej bi fikra ev zaru te de pevajoya perwerde de te zamanı dınjim be zamanı İngilizce be zamanı Almani be te tişte dınji mesela operasyonel abstrakt tişte hani lekolin nişan dedin ku zarwen per zamanı de her beşin perwerde de per serkeftine ve van argumentam yani tane vak slogan yani zaman nastamaya yani bu ditnamın ternaka devemlo zedetir yani argumentin baş bidem de bavan malbatan yani kud berjevan diye bigman بله گلک سپاس وقت مگوت مجرمه یا دویم جی دیسا به یادگیری یعنی هم هل بجارتنا زمان
کردی آنا کو پنج روز مای هم جی کمپانیا زمان کردی وک تزانین پلتفرما زمان کردی کو جنه پارتین و جی بحث کر جنه پارتین کردستانی لباکوری کردستانی پکته سال چینی د 21 سبات د کمپانیا که دار خستن و آرمان جوی کمپانیا که به میلیونا امضایان کم بکن جی کرد و کردستانیین هم کردستانی و لحویردور جهانی که پیشگیری بکن کمپانیا دست بکرن و او کمپانیا هین جی بردوامه و او پلتفرم آنها پیشگیریا ویاج دکه و چند روزه داوین پر لسر دسکنن د مدیا کردی د سوسیال مدیا د لهر دری وجی گوت که جسالا 2012 ورده ما فيه بجارتنا درسين بجارته سچمني درس به ترکید بیجن هاتی داین ل تجاری وک وان دو سالین داوی یا جوی سالا داوی او قص کرد خودی ما فيه خو در نکتن اف پرسکه و گلو چما پشتی 10 سالان گرینگیا درس بجارته د ناب کردن د او قص بال کشاند از خوازم جواب بپرسم بگمان اف کمپانیا گلکی پوزیتیفه و گلک کسایت و جواکا کرد خودی لوی بانگدار دکوین جرا داوی من ایرو متماشا کر نونر پارتیا آزادیا کردستان برز وحید اباک او جی دهمان دمه ده یک ج بردف که پلتفرما زمان کردیه جبو درس زمان کردی بانگ لمالبات کرد کرد که سری لرببریا دبستان خوابدن و کردی وقت درسه بجارته هل بجیرن هر دیسا گوت که برزو هیتابا گوت که افسی سال نجبو درسا بجارته کردی ام حول ددن دناف گل ده هشمندیه که زمان چه ببه افجی پر گرینگه و هر وها دیسا گوت کم دما پلتفرما زمان کردی آوا کر مسید تشت وک بنگه جخوره دیار کرن یک ام جی کردان چه دخوازن دو ام جی ریخستنین ناونتوی چه دخوازن و سه ام جی دولتا ترکی چه دخوازن و هر دیسا بالکشان سر گرینگیا که هر چقص مافی مبکو ام به زمان خواه پرورده ببنجی ام لویا خودی دک هم ویا درسه البجارته هون لسر ویا چه دبیجن لسر وان هر سی خالین وی پلتفرمی برز صالح اکنشت دست بکن بگمان مافه پرورده یعنی مافه کی بنگهینه مروانه انسانانه ev mafredî di gelekî platformên navnetewî de yani hatiye tescîlkirin, hatiye qeydkirin û teqrîben 10 sal berê yekîtiya netevan nûnerek ji bo van pirsan tayin kiriye. Ev nûner zimanaseke halê hazir Fernand Dover hani yek ji Üniversiteya Moncton li Kanadayê 3 sal berê wî davetê konferansa kir bû li Parîsê me konferansa çêkir ser adaletê zimanî û rewşa zimanê Kurdî. Cer Fernand Dover nûnerê yekîtiya netevan digot ku îro yani dema endamê civakek ya jî endamê milletek mesela bêje mafê minê ê zimanî tê îhlal kirin. Ez nikarim zimanê xwe bi zimanê xwe perwerde bibim, ez nikarim zimanê xwe di mehkemeyan de, di îdareyan de mesela bikar bînim. Dibe herkes yani jalê şexsî ve walê civakî ve yani kolektif dikarin serî li min bidin. Yani servîsa wî heye ku em dikarin yani wek civak û wek jî şexs mesela em serî lê bidin bêjin va li dewleta Tirkiye îro mafê me perwerdeyê yani zimanê perwerdeyê bi zimanê zikbakî ev maf tê îhlal kirin. Em ji we daxwaz kirin ku vî mafê mesela têxin rojevê yekîtiya netevan û em dikarin gelek çalaxî û gelek tiştê din bikin. Mixaber newkin yani heta ku ev kampanyayê imzayan ev civînên platforman li Tirkiyeyê bibîne yani deng nede li dinyayê li Avrupayê neçe platforma navnetewî mixaber newkin yani tu encamekî baş yani bêguman pir balkêşin
لی انجام کی باشی در نکه باش بر ایران زنان روشا ترکیه روشا کی پر زهته و گلک سانسور و گلک تشتیدن دروجه بدنه ایدی جبوی مثلا تکران قصه کی دن پاسا رولا دیاسپورا جیب کن یعنی کو دیاسپورا پرو تکران وان داخازن وان دنگین کول ولات درت کبن وان بگیرینه یعنی پلتفرم نان تیوی جبر بلاستی دما کمرود بجا ایرو ملتکی 20 milyon nüfusu و هیچی مافی پرورده به زمان یوتنه اویا نمونه یوی دنیای دتنه yani نمونه کی وسا دنیای دتنه yani دوی کرد ویانه پر باش بزنبن و قیمتی بدن زمان خو و قیمت بدن خوشی yani جبر کو ام وکی ملت کو نکارن زمان خو با وای کی نورمال فیر بن yani بیا نتو ملت بونش yani خواهی سری یک مزنه بدید نامه بله بانگا گلک نافدارین کرد بانگا پرنسس ما سینم خان کچا میر جلادت بدر خان دبیجه بانگا مج خلکی می باکوری کردستانی را دبیجه دوج خفتنا به ترکی بردن لکردی وگرن لکردی خودی در کبن جی که خوشیه افجی بانگ دکن بله برزی شرف بالسلام علت لسر وی مجاره چه دبیجه یا کمپانیا روزا تنه تشت کردم زیرا که بوره که گشت دبی وکیدن جم دو باوان و مالبات را ببیجن که هم نه هم بری زمان ترکی نه سینم خان دوی اخافته خود بشکل بود یعنی بشکل زلال نیم بود یعنی هم نز دشه زمانی بله لی اوکی یعنی جبر کو ترک یعنی کردن کویرو ترکیه دجی یعنی نممکن زمانی ترکیه نبود یعنی بیا تو چاره یوتنه چوا کو کوچبرین لفرانسا دجی مثلا دوی مجبورن فرانسیم بون لسوئدی و سال آلمانیا زمان ولاتی هم مهمی بود. دوام دو باور بیشتر کنم نه زمانی نه دشمنی زمانی ترکیه نه هم بریونه. لی منفعت زارو کنده که پیشی یا جی ده هم بری زمانی ترکیه زمانی خویی دایی که جیم ببین. یعنی که زمانی کردی باشی ببین و زمانی ترکی باشتریم ببین. لی که زمانی ترکی کردی باشی نبین جبر که بگه هیچوانه نسالمه و زمانی ترکی جی باشی نبین. یعنی فسا زاروین دو زمانی کنی که الان دو زمانه گفته ایفاده کرد. یعنی نفشه کی زاب عجیب سوست درد که بوده. ببره. گله سپاس جبوزلا کرناته بگمان گفتنا سینم خان جی اوه یعنی از باورم و پشتراستم که مبستاوی دهندره ماله ده به ترکی نپیون به کردی بپیون یعنی مال مکتب دبیجن از باور از بویف گریدم بله سپاس کیک ساله هکن بله برزیه شهر عبدالسلام آلو روزا خان بری از برساته برسوی بدن دخازم تشتکو ماموسته صالح کود يعني او جرينجن بر جرينجن اللي كلين هنا مثلا عم بجن كرد شما ناخذن بزاروكين خوارا بكردي ببيون بله ارجمنتا پیشی يعني دلیل پیشی يكون نشان دادن دبن جبو کو باش به ترکی فر ببن جبو خواندن خدا سر بکبن لورا امامكن ناكو ام دجي زماني كردينا ناكو امامكن ل جياناوي و مستغاوي و خواندناوي د اوقاوي بزماني تركيبه اگر ام برا بكردي بپيون و زماني وي تركي پیش نکوه اویا پر تشتکی پر گرینگه پداگوژی لیکولین پداگوژیک tam براواجی ترسیوی نشان دادن یعنی لیکولین Avrupa جی او تشتکو ماموسته صالح بحث که یعنی براستی دمو دزگهن زمان کردی او کسین کو به تکوشری او دیگه نسل لور سلاوا جوان راو دیگه براستی وان روزان دا کارم به هم پادیکن دوی yani پچک دوی امج اوکا دیندارا درس بگیرن ویا yani اوی دیندار جی
ام بجن پروپاگاندا هلبجارتنا درسه دکن دچن د جامعه دچن مالا یک و یک روبرو جی انسان را بحث دکن دبین ویا ون اوقا دینی هلبجارن او دن تشتین دن نلازم جوارا جبر کو فایده بی اوقا بی اوه دوی براستی او تکوشرین زمان کردی حسکرین زمان کردی به وی آوایی دوی بچه چاو بچاو روبرو بوان را جوان را به علمی ایزاح بکه که اگر زاروکه که کردی فر به کردیاوی باش به زمانی وی ترکی و باشتر به demek ki min ew serviyan min nivîsî ew Serok Meclisê Türkiye Cemil Çiçek hebû çûbû Nîjerya hatîbû gotîbû ku zarokên Nîjerya Tirkiye wan ji ya zarokên Çölemergê Hakkari'ye xweştir e baştir e digo من جی نویسی اره نورمال دوی باشتر بج بر کو زاروکین نیجریا دما کو ترکی فرد بن بری ویدا زمان خود زانن نیجریه زانن زمان خود باش زانن لو ماجی دما کو زمان که دنوی که ترکی باشتر اون ناهلن کو زمان چولمرگی زاروکین چولمرگی حکاریه زمان کردی فر ببن پشرجی ترکی بیگمان و ترکیه هم و باشتر به اگر ام بربرده به زمان کردی ببینن د درس خواده د مکتب خواده د او که خواده جامعه باش ایجار براستی اویا پر گرینگ دبی اوا مروف دبی لسر بیا پر بسکنه پداگوژیک izah بکه یعنی پر زمان براستی گریدای سیاسته یا لی نتنی سیاسته علمه لبر پداگوژی دبی هبه دبی سوسیولوژی دبی پسیکولوژی دبی هبه دبی argümanın bir şekli dبی پیشتر به من دم خدا او کمیته او که وان خباتن سر زمان دکن حوالا جوانا جی نویسی جوانا جی گو یعنی دوی او کاروبارن علم دوی پیشیا او که ده به بگومان اوی چه به هیدر هیدی نه از بیم سر پر سخته به هودورا گریدایی نه یعنی ایرو اگر او kampanya ya isal hişyariye ke ve hişmendiye ke ev ya gredayı be xabata kul ser seçme derse seçme ev diken yani seçmeli ders xabat tekrin ev bu hevdura gredayın ev kampanya havalin ku kampanya ji ajotun ev sale kidu ev ji hişyariye ke jibo dersin hilbijarti avakır İro yani em dibinin ev çend salın nav kurda da براستی باش حساسیتک چه بویا سر زمان گرینگیا سر زمان ده من پر درنگ من یعنی دوید işte da مگلک وقت وندکر و tabi ahu vakşi ne evkeye de işte şu emzede serviye evnakin belki az dibinin çend kadroyun siyasi van lisa münakaşa dikin dibin دما خدا پارتیین سیاسی چما هشیاری او نکرین چما سیاستی یا نکرین من زیادت کس رخنه نکرین ام چاوا بکن نه ام رون ام پیشیا خب بنرن نه دو تشتنه لبر هم گریدایی به کمپانیا هم گریدایی به هلبجارتنا درسی yani dibêjin ku taybetî ev radikal ew Kurdiyetî bi radikal ev dikin dibêjin ku yani ew xapandine ew metêr nake eger em wa tişta qabûl bikin em perwerdeya zimanê Kurdî qabûl bikin ya ders hilbijêrin ewa têve maneyê ku em kolonyalîzmê meşrû dikin em rewşaxeya ew kê meşrû dikin em dewleta Tirkiye bi vî awayî qabûl dikin na ev rica dikim yani ez dikarim li vir saeta bi argumana bikim ku na tam ter seviye yani her çi qas zêde em li ser zimanê Kurdî em bêjin bêştar bin tercîha xwe bikin û kampanya bikin îmzaya kom bikin ew qas dewlet vê ya qabûl neke ew qas dewlet di vî warê de
شقص غير مشروعه ام دكارن لدنيا را بدن اثبات كرن وهيك صالح بحث كر يكتيا اوروبا دا وصايا دي كوميسيون يا متحده دا وصايا قالك جيان دا مرووانا مهبمه شش مهجاره كي دكاره بكر رابور جوان را بشينه كا ما 25 milyon insan ama جوان میلیونک خاصیه کو پرورده به جویا 200,000 زارو خاصنه کو درسن بجارتیه بکه قبول نکرنه ماموسته بناکن نظام چناکن yani edi eva bebe problema münakaşaya siyasi ya ku dikare devleta Türkiye bıkı krizi ve gayri meşru nişan bede ve ne hukuki nişan bede ne adil nişan bede yani re eve neku embejin valla em tişteki nekin em bisekinin kakenge em şoraş şekin me kenge devlet avakir ve çağı em destekli. Ne? Böyle. Karım tiştek zedefkim gerek yaşar rasti pırcıdıcı da bu. Hani kese kud vejin ev lestoke devlete yaji fakaj bu kurdan. Rasta sistema perverde vak perçek sistema kolonyalizm ekset. Hani vantışta beguman kuam kabul bikin devem zaryoho neşeynin dibistanan. Yani jibdiler. Hani kuam devi mantıklı devin. Yani devem zaryoho jidibistanan, jüniversiten vekşinin u velhasıl yani problem bu viyave çaresel. Garibeci. Le beguman yani ilo sistema perverde çıkas yani sistemaki netewperesti Türk be yani çıkacı zahtu zordari yani me Kurda kırmacı disaji ilo hazaran Kürt yani jve sisteme derketena u perverde buna kadroyen gelek rehstan gelek ve jve derfate am sude var bugün yani beguman am tu Almanca tu da hazemeline kon ko mamose salego az işte ki benim var hoca da Türkiye ki şefik peşeng derken ev ser yatılıya farkını jiyan abiya dur ev kriye bahset tunzanın yatılı çekirin ku zaroken gündür ya kurda ve tamamı bakın Türk u serivan büşüne bakın le aslında evne kimde yani azeve dikim kurlama ve bukhinin kabinerin kaçava jur liyatli razan yani razani hişyarbuna kurda derketi hişyarbuna ki Kürt yani hişmendiye ki Kürdi yani arey yani bu sayı. Bale gavên mezin herdem bi gavên biçûk dest pê dikin divê min ji bîran nekin belê mijaremenê seyem wext wek avê de herike mijaremenê seyem jî veya girêdayê em hinekî bi Kurtî li ser bisekinin mijara li ser zindankirina mamosteya Kurd Zara Muhemedî ku bi gotina di sosyal medya de jî dibêjin zaran niştimanî ji Rojhilata Kurdistanê ji bajarê Sineyê mamoste û çalakvaneke zimanê Kurdî ye her wiha çalakvaneke civaka xwe ye jî ku bi hevalên xwe re di dema erdheja Kirmanşanê û Lehiya Loristanê de alîkarî li gel ji bo gel berhev kiriye wek min got mamosteyek çalak Zara Muhemedî ji ber dersayînên zimanê Kurdî û ji ber çalakiyên xwe yên ji bo zimanê Kurdî dadgeha Dewleta İslamiya Îranê di derbarê wê de doz vekiriye û wê encamê de jî 5 sal cezayê zindanê girt Zara di dadgehê de di parastina xwe de jî bi Kurdî kiriye û ji dadgehê re gotiye ger hûn ji min fam nakin ji xwe re tercümanekî bînin veya di medya Kurdî de di sosyal medya de deng da ez barim gelek hestên Kurdan jî geş kir germ kir veya û beriya ku Zara her zindana Cumhuriyeta İslamê ya Îranê bi devekî biken û serbilind dîsa wa got xwelî li serê wî dijminî be ku hêviya wî zindan û bendîxan e pirs ji birêz Salih Akin tu li ser vê helwesta Zara ku em pê serbilindin û helwesta rejîma Îranê ku em şermezar dikin
و پشگیریا کرد و کردستانیان د سوسیال مدیا دواره به گرماهی تو چاوا دنرخینه از بریا کو گوتنه بدم تد خوازم چند گوتنا جنین ما هلبست جنین هلبستوان یک خیلازا رشید و یک جی کارینا اوسیان از خوازم چند رزکا ج پشگیری آوان یاش بو زارا محمدی بیجم خیلازا رشید ده هلبستا خود ده بیجه لیل خوشکی لیل زارا کلیل کا در بهارا زار زمان دلدارا کتی دسته نیارا زمانت وک شوره شیرینه بی قصوره لدباره گل نوره لال و دره فرفوره مینا فرات دکشه منزوره خوشه خوشه او گزویه نترشه راب عالمی بپرسه و برز هلبستوان کارینا اوسیان جی وها گوتیه هگر ما بزانی بویا که زارا جبر زمان خوی زکماکی به زندان کرن می دیوارین زندان به هلبستان بخملانده جبر که زمان نشانه هبونا نتوانه زمان وندا به نتوجی وندا به زارا نبتنیه بله برای سال حقن تو چه بیجی؟ بله مرو مخابن تنه اتکاره شل مزار که زندان کرنا زارا محمدی جبر محفکی مروایی بنگهی یعنی زمان پاراستنا زمان و محفی پرورده به زمان زکماکی یعنی جبو وی سدمه که 5 سال زندان 5 سال حبس جزای حبسی هاتی داین مرو مخابن تنه اتکاره شرمزار که اویاجی نشان داده که براستی هلوستا رژیم ایرانی همبرا پرسا کردی و کرد ایرانی یعنی هلوستا آن هرتم هلوستا که زورداریه و دشمناتیه گلک جاران دیوژن شخو زمانی کردی ایرانی سربستا کرد بخو ناسنامه پرچک ناسنامه منا و پروپاگاندا یوان گلک هنه دیواره ده لی مخابن دما شاوه خوش بو مافک بنگهینی زمان شاوه خوش ناگرن یعنی جبو وی مافه نشانه ده که براستی درفته کی پر یعنی جبو کردان درفت ندن یعنی زمان خوی هیم ببن علیه دم و جالی سیاسی و جی گلک ملیتانین کرد یعنی تنه جبو ناسنامه خوی کردی تین زندان کرن تین دالکاندن تین işkence kirin yani helbeste rejime İran'ı derbare pırsa kurdî de helbestek zordarî xabin rotenet kare şermezar kir. بله گلک سپاس برز یشار عبدالسلام غلطل سر به مجاری چی بیجه helbest kan از دبیجم جیه که خوشیه براستی پشگیری ببوره جیه که خوشیه من دوان روزان ده اوقاس زده هلبست سر ماموستا زارا من دیتن yani مرافت کاره آنتولوژیه که هلبست سر زارا چکه برنامه که تایبت کاره سرویا چکه چما yani گرینگه به گمان تکوشر زمان کردی یا ماموستا زمان کردی یا پیشین نینه زارا gelek ki insan xabatên wisa kirine li Bakur jî li Rojhilat jî li ew kê lê ew bû fenomenek yani em dikarin bêjin bûyerekê sosyolojik dengê dilê Kurdan ew pêwîstî ye yani pêwîstiya civakê nîşan dide ihtiyaca Kurda nîşan dide û elbet jinek bi şêveyekê pir bi kültürî, pir bi edebî, bi biryardariyekî pir bi zanebûn, bi etîkekî zanetî. Yani zara pir mamoste zara pir baş dizane çi dike. Yani felsefeyekî ye û xwe pabendê vê felsefeyê kiriye. Yani weka misyonerek, weka xwebexşek. Bi çûyîna zindanê kir weka festek, yani weka karnavalek. Yani bi dilxweşî çû, bi ewkê çû
و دگو او پشکریا کجمر هيا يعني او من بتير بك 5 ساله من او بتير بك يعني ملتي كرشي خديل زارا درد كبه ما مست زارا درد كبه بيامن سالا 2022 به پیامه که زارایی دست بکر سر زمان کردی از باور دکم که به او به ترندک به او میله که کرد ریا وریده بمشن نها دبر دا مقایسه کردن پر گرینگه gerek مقایسه کردن لیوگراندنا دولت ایرانی دویواری دا دو سال زمان دا و ام کارن بیا به لیوگراندنا دولت ترکیه ده همین تشتی دا مقایسه بکن پر گرینگه شو مروف دبی بلکی جبرکو ام ج گروپک زمانی نه ام ج کلتورک به هورهاتنه ام چیروکک می دیروکی به هورهیا لورا ایرانی بلکی ج ترکان زیده تر دکارن دواره زمان دا خدی تولرانس و خوشبین بن لی دیار دکه کو متود وانه کو دجی تکوشنی دجی زمانی کردی سکناندنا پروسس نتوابونا کردی ده همین متدولوژیه زارا بره دویم بجن یعنی او چالاکوان انجمنا نوجینه او توگرکی روشنبیریه جزا خبری گرتی بو 10 سال گرتی بو پاشه تمیز محکمه تمیز کری 5 سال پشره وقت کو آنی لترکیه یا شرطی جزا دادن مثلا جمره جدان وقت کو اوه یعنی دبیجه نا 5 ساله دا دبی تو تشتک نکی تو تشتکی بکی ویا از جزایی تا اکتیف دکیم زارا ویا بودار نکر یعنی زارا تصرف او که چالاکی آخر ندا دست بکر بردوام کر به ماموستیا که و کاری خواهی روشنبیری کر بزانه بون نها از باورم او 5 سال به سالین یعنی ماموستیا زارا و دواره نوبلتوی دا و اوکان دا و راپوران و تشتان و خباتان و بین کرن و اوه به توگره سر زمان کردی ما مستقیت زمان کردی از تشتکی تخازن دیساجی یعنی فرق ایران و ترکیه دا تشتکی بگیم گلو چما یعنی توی کو آرگومنی وی نه زمانه نابیجه محکمه جبرکو ماموسته زارا درس زمانی کردی که دایه اویا خطر سر اولیه نتویی ایرانی لورا ام جزایی دادن دبیجه که گروپ چکریه دبیجه که یعنی او چکریه لی یا راستی مسئله زمانه باشه چما زمان یعنی چما ایران ام فهم دکن ترکیه چما دیجه زمانی ترکیه کردیه لی ایران چما دیجه زمانی کردیه ام دزانن که د مدنیتن کبنار یا ایران دا زمان کبنار یا ایرانی هبونه زمانه که نینه ایران مدنیت که یا گلایه نتنین نتبه فارسایه یعنی چوا نکاری بیشی نتبه که توران هیا چوا نکاری بیشی نتبه که اسلاوان هیا نتبه اسلاوان نتبهیان هنه هر وها ایران جی وسایه لی ایرانا ایرو یا نتوه کولونیالیست یا نتوه که رابوی همو او شارستانی کلتورن گلن ایرانی آریانی کریه بین مونوپول آخه دما کو آلترناتیوه که دردی که وک زمان وک نتوه وک آلترناتیوه که دردی که اویا وک کو مونوپول آوی تهلوشاندن او سختکاری آوی او چشتی کو حیانها شواره کریه مال
شخوره کریه اساس ایدنتیته تا ناسنامه خا او اساس ایدنتیته وی د زلزله هي د پرم ارتش هي لو ما زمان کردی دترسه لو ما زانه کو دما کو زمان کردی ایرو مثلا ناساندنا خدا او نکر از 25 ساله د زانکویا صوفیا دا هر وهاز درس زمان کردی دیدم درس زمان کردیش بو او کسین کو ایران ناسیه دخینن یعنی üniversite de ایران ناسیه دخینن او فارسی زانن فارسی دخینن لی پاش زمان کردی جوان را وقت درس زمان دویم مجبوریه دما کو زمان کردی دخینن او هر یک جوان هیانا ها belki سر 500 کسی خواندوانه بنا زانانن زمان زانن اوانا دبیجن کو زمان کردی لهچین کردی زمان فارسیا ایرو زمان کبنار یا اوستای را زمان ایرانی کبنار را نزدیکتره ابتره اسانتره دوانه اویا هر کس تزانه علمی تزانه لورا ایران دترسه اساس بنگهن ناسنامه خوایا سخته یا کو ایدولوژیک آوا کریه تشتین هر تشتی ایرانی کریه بن مونوپول آخه جوه دترسه لوما زارا هاتیه زیندان کریه گلک سپاس که کشار دمام مجارمه پر گرینگه و هر دو جیت زانیاری و گلکن در باسی مجاره خویا دیاسپورا ببن می دیسا شغل وی مجاره لورجی بگرن که هم دکارن چی بکن لسر دیاسپورا مجاره ما وکن زانن کرد بگرسایی 6 سال بر اروپای کوچ بربونه بریا سالن 60 تاکه کسین کرد جبو خواندن او سدم جدا هاتن اروپایی پشتی سالن 60 به هزاران کرد وک کارکر وکن زن کوچی آلمانیا کرن دورجی جبر سدم سیاسی خواندن و کار به 100,000 کرد برای خو دان اروپا روج اوای اروپا نهاتی گوتن کل اروپا لدور بلکی زیاده 3 میلیون کرد هنه خباتا کردستانیان لأوروپا جبو ناسنامه خواه و جبو داناسینا مافین خواه یه نتوی زیده 5 سال لدو خواهشت از جوا بپرسم هون مستوى خباتا دیاسپورا کردستانی لأوروپا چاوا دنرخینن و پرسامن یا دویم یا دیاسپورای هولین مرکزی کرنا خباتا دیاسپورای جی هر دم در روجه دبویه ام لهن ولاتن اوروپا گهیشتن مستوى فدراسیونان لانها دو هولین خباتا کنفدراسیون در روجه کردین اوروپا دیا هونوان هولان چاوا دنرخینن دوی وارده چی پیامه وهنه از جبرز سالی اقن دست بکم و دور برز یشار عبدالسلام اولون بله لیگوری بله لیگوری لیکولینان دیاسپورای کرد جیک چالاخترین دیاسپورای دنیایه اندیگر کو به دولتونو به دزگه نتوین جی بیست جی دیاسپورای کی گلک چالاخه لی اف دیاسپورا پرانی به رنگی کی سیاسی یعنی درتکه اوله و ابیاجی بگمان قدرت کرده izah ke yani bu çiğ diaspora ki siyasiye le iro çava rozaxanta proje got yani diaspora ki di xwedî dîrokek dirêje yani divê em bikarbin derbasê tiştekî nû bibe yani diaspora çavkaniyekî bi rastî pir zêrîn e yani bi hezaran bi hezaran xortên me hene kadroyên me hene bi dezgehên komelan e yani divê van وکی لحظه کنفدراسیون یا جی بکاربون به هر بخابتن برنامه خبات جبو زاروان و جبو خورتان و جبو کسی که نوته آن گلکی چش مراد کاره به هر بکه ویا جبو ویانه اف کنگره کو ته هفتیه به درخواستن یعنی گاوکی پرگرینگه و پرسا دوان چی بو؟
پرسادیم ابو کت تلسروی هولدانا خباتا کنفدراسیون بله. چه دکتر بله. بله خباتا کی پر دجیده و دویم رو پشگیری بده. و گرینگی آوی بله. بله پر گرینگش بر راستی ایرو روشا کردان کردستان نهوشان باشه. لیل دیاسپورای او گلکی درفت آن کمرود کرب کار بیدن. آنش بو پرورده بو آواکرنا لوبیان بو آواکرنا گلکی تشتندن. جبوی دیاسپورا درفت کی پر باش داده و دبی کرد براستی بالا خوب دنه. بله گلک سپاس ابراز یشار عبدالسلام اولاد لسر دیاسپورا نرنیت چنه تو چوا دنرخین کارو خباتا لدیاسپورا هون هر دوجی به سالان لدروی ولات تجین لدیاسپورا ولات اجدا و اوه هولدانا یا کنفدراسیون کرنا کدروجوا کردین اوروپا دیت تو چوا دبینه توان هولان چوا دنرخینه زیادتر از 40 ساله اصل دربامه لأوروپا باش تجربه ما باش ازمون ما هنه دوی واریده خبات جگلک کناغم در باس بو لی از به فکر ما یا کو دم هاتیه کو براستی کرد محسبه خوایا دیاسپورایی بکن هر یندی که 5 سالین داویه بکن لکو کماسی هبون لکو آسنگ هبون لکو هبون و چوا دکارن درفتا به تایبتی یا اوروپایی زیادتر باشتر راسیونالتر استفاده بکن بگومانه کو کرد چالاکن لی بگومانه کو ام بجن پتانسیالا کرد جوی خباتیا آنها و زیادتر گرینگتر تشت کاره بک بینه از دیاسپورای گوتنا دیاسپورا جی پچک هاتیه گوهرتن نوکا گوتنا دوی مروبیا شروعه آویجی بکه لی یعنی جبو دیاسپورا کردی دبجم یعنی وکا پرچه کی کردستان دن پرچه پنجه دور دا یعنی مروفت کاره وک نتوا یعنی جرا دبجن وکا تیگه دبجن نتوایا جعرد خود دور yani جعرد خودر نتواك بريا إمكان نو يا بدنياي ياكو أنا هاتوي بشتى دما كويتا وبرجمة ببرسي يعني دما نو دا براسته إمكان جلك مزن يعني ليه طبيعي البت جلك عمليات جلك مهندسي جلك خبات تن ایدئولوژیک شی لسر دیاسپورا کردی چه بونه چه دبن تبیرامن دماکو تبیراوجی دماکو قاشو پرسا چارەسەری لترکیه وکا سفربریه که بکرن لهم بر کادروین پتانسیالا دیاسپورا کردی وکا کو اون پر ماکسیمالیست شناده بجن وکا کو چارەسەری ندوده اون حقیقت نه اون ور ناجن زیده دبی او نکن یا راستی وسا کرن کو هنک جاری خو هنک او کرن کو اقنا بکن کادروین دیاسپورای بناو دنگ ناودار بر ولات بکشینن او بکن یعنی خواستن رولا دیاسپورای کرد راستی پر او بکن جبر کو حتی کو دیاسپورا پولیتیک لسر پیای وکا اکتوره او دیارده کو problema Kurda لولاتن kolonyalista به devletin kolonyalista çareser nebuye. Ev nişanı buxaya yani dema ku Kurd ber sedemin siyasetin iltica dikin, penaber dibin, ev dibin u protesto dikin, mitinga dikin, lobiya çe dikin. Ev diyarda ya her gringe.
Avrupa diaspora mekana vargeha azat ya Kurdiyetiye. Yani yara ev divê mirov li rastiye bi hişmendiyekî azad, bi ewkekî azad karî tenê dûr de bikî. Li Türkiye her daim li gor kanûna Türkiye, li gor hinek tişta tu bêguman sansor, otosansor yan ew li xwe da dînê nasnameya xwe bi zelalî diyar nekî. Ciyê ku dikarî bê tirs nasnameya xwe diyar bikî û vê nasnameya xwe bi întîbayekê, bi îmajekê pozîtîv çawa ku dilê te dixwaze ve ava bikî, ew wargeha jî ew wargeha Ewropaya. Lewra timî tim diaspora ji bo Kurdan heta siba xwedî dewlet jî bî, heta siba azad jî bî, diaspora ji bo Kurdan ve roleke, aktoreke girîng ya transformekirina guhertinên nû ekonomîk da, kultur da, siyaset da, her warî da ve be dinamîzmekî wisa. Yani îro em dibînin xwedî dewletê bi salan e, lê dîsa jî gelek dewlet henin ku îro li ser saya diasporaya xwe da li ser piyan e. Eger hin dewlet nava nebêjim, hin dewleta ez zanim ku eger diasporaya wan nebaya aniha tek çûbûn. Yani ji aliyê ekonomîk de tek çûbûn, ji aliyê gelek ew da. Lewra mesele diaspora da û heta penaberiya Kurda da ya li ber Ewropa mirov divê zêde pesimîst nebe, lê divê bi rastî dezgehên gelek modern yên nû li gor demê li kêr fonksiyonal ve bê ve avakirin, ne tenê mesele federasyonan ya komeleyên veka dernekan, lê navendên lêkolînan, navendên ciyê ku agahdariye didin. Yani mesela Rozaxan ez tiştekî ew bikim, işterbêjim. Binir Sûriye 2011 da şerdest kir. Ewa bû 10 sal. Nav 10 salan de li Londonê rêxistinekî heye, rêxistina ku rojane rapora dide li Sûriye çê dibe. Yani politikaya Avrupayê guherand ew navend. Çend kesin, çend evkiniye. Yani ne mesele tenê rêxistina em ê çêkin, jinan organize bikin ya nizan na. Yani divê her beşê jiyanê de pisporên vê beşê xwe organize bikin û di nav wan de koordinasyon hebe û xebata xwe bikin. Warê jeopolitik da, warê lêkolînên politikayê de, demokrasiyê de, hukuk da, ekonomiyê de, kültürê de, sanatê de, hunerê de, müzikê de, her tiştê de. Yani ne tenê rêxistinên ew klasikê tîp berê ew ke. Ya din tiştê girîng. Yani em dibin konfederasyon yan federasyon yan dibin em. Yani divê em çawa min got yani ji diaspora Kurd re wek neteweyek were ew kirin. Çawa tu neteweyekê di rêxistinekê de nikarî organize bikî, ev ya em jêra dibêjin totalitarizm nizanim çi, divê ji bo diaspora jî nebê jî wala konfederasyon îlib hemû Kurdan, her kesê ku ji bo Kurda dixwaze tiştekê bike divê tê de be. Yani bi vê ferzkirinê divê ew nebe. Problem ne ev ku yek rêxistina konfederasyona diasporaya du heye, sê heye, çar heye. Ew dikarin gelek konfederasyonan hebin. Gelek rêxistinên hebin. Lê divê komisyonekê koordinekirina çalakiyên wan evkaya. Mesela çiye? Ana hep problema Zara Muhammed Megone ve Mamose Zara. Yani problema hilbijartina zaman yan nizanım. Ev tiştî ku mehemûyan dikare bîne bahef. Ne hevceya derê xistinekê de em bêbin. Lê çalakiyê de em dikarin çalakiyan wisa koordîna bikin ku her Kurd têde hazir be 4 milyon Kurd divê warî de ew kavî hebe. Yani rola wî hebe. Hêvîdarim kongreya Stockholmê van babetan bi rengekî nû şirove bike
تبرکی نو پولیتیکای که نو او بکه نه پروبلم تنه او کو ریخستنن کنفدراسیونن جارنا انسان که شخص که اکادمیسیان که نویسکار که دیپلمات که رولا بیج گلک ریخستنان او کان گرینگتره هن بلاتن ریخستنن کرداتن ل انسان ناستکم کو به هزاران کردارا آلیکاری کرنه یارمتی کرنه وکا سفیر سفارت بالیوزخانه کردستان کار کرنه یعنی دوی وان تشتان برنگکی برفره چک فراتر وره آنالیز کرن او کرن بگمان جبر کتو ازانم تو عجله دی که وقتی نما گلک تشتن لی او بابت کدن ویدار برنامه کدن دامی سر بپیوین بله که شرنا رجا دی که مثلا نکو عجله کرن وقتی که ما هی مدخوازن بابتی خو همو بیر بگیجن گلکی سپاز شخور بگمان از نخوازم گوتنا ببرم از جبوکو هم لسروان مجارا نرنی خو بیجن هم لبرن که سالیها کن تشتکی لسروی مجاره کو تبیجی هی هن هم وکو نعم قاسم برجي من ديتنا خو وارده اني زمان واز دقال ما موسى شرم يعني ديتني وجي برد جدا انا دوام بشقري بدن يعني بمر التليفون انا ما يتكلمش بله علي والحصل هفكاري بيوستا بله بله گلکی سپاس بو نرنین و ام در باسی مجرد خویا پنجاب بن مجرد ما لسر جبو اوکرانیا نبه اندام ناتوی روسیا باللشکرک مزن حدودن ببوره از ده او كده بانديمي ودجيانا مرواتي ده تشغوارتنا ما يندد دكيه بله ولا امن داويه بله او تخوازن بكر داويه باشه كارنجي يوم بغارن جرا داويه از خوازم براستي لنرينه و گهدار بكم و تماشاوانا رپار و بكم استنت ويا جبركو انها پر د روجه ده به مجاره ام لسربيا بسكنن یا ناتو و روسیا که ودگرن سالین بریا سالین نوتی مگوت ام لسرویا نرینه و بگرن تایبت جی اجبوک وقت مگوت اجبوک اوکرانیا ناوی پر بکردی عجیب اوکرانیا نبه اندام ناتو روسیا بلشکرک مزن حدود اوکرانیا دور پیچ کریه انها دولتين يقوين امريكا واوروبا دبن سيوانا ناتوي وهفكارن وروسيا هاتنا همبرهف پشتی تکچونا سیستما سوسیالیست و بلافکرنا پاکتا وارشوه و وربه جرا یکمه که دنیا روژاوا و روسیا هاو قصدندی نهاتبون همبرهف بویر نها کازاکستان که روسیا مداخل بو و هر وها پشگیریا روسیا یا روسیا سپیل همبر اوروپا روجاوا جي رودان هر وها مداخل بنا روسيا يا سوريا جي املفر جي بيرانكن بلي هون في روشه چاوا دنرخينن بري باكتا ناتو و وارشووا هبو مرف دگوت دنيا دو قطبه پشتی پاکتا وارشووا تکچو دنیا بو یک قطب و گلو دنیا دیسا بر به دو قطب آن امچینه جی تیخ ناف بر بسه قطبه دیچه بسه بشاوه دیچه از که شارجته دست پی بکم ترسر وی مجاره چی بیجی؟ یا راستی به مجاره بری نخشی گلک من او انالیزاتور روسا من دخواند او بله جوینا بله او هودیتنه گلک او کن یعنی بنیرین دنبون به هیوی بنکو دنابرا امریکا و روسیا دا ناتو و روسیا دا لهو کرنه که ورکرن لهو کرنه که روسیا دخواست او بکو ام بگوتنه که کرمانجی بیجن یعنی هرما بكم بايمال
يعني او هرم جبو روسيا تدا ام بيجن امريكاني كاره او بك تبقره او هرم دن بو امريكا جي ام بيجن او هجمونيا دنياتي دوی واریدا دواران ده کاره او بکه يعني له کرنه که لسر وککو پایمال کرنا هرمی زون یا دنیای روسیا دخواست کو لگور وی روسیا دخواست کو او درو دورا ویدا ولاتین کو پشتی گوارتنا شورشان امبیجن بون اندام ناتوی دولتین وکا رومانیا بلغاریا امبیجن پولونیا و گرجستان گلک دولتین دن لگور وی داخازه لگور وی هلبسته روسیا دخواست پوتین دخواست کو ادی او وگره سر او کبره جناتوی درکبن نخواه او پروبلما سر خطره سر اولیا یا نتوی یا روسیا را يعني روسيا جدما بوتين دست بكريه بوليتيكا يقداجو يعني او يا دبجكو مثلا پشت داكتنا يكتيا سوفيتي امريكا سوزيفا بجينانيا بالكشه وروجي غورباتشوف جي تبي بعمر او جي دكلا بيانك وصادا جو امريكا روجوا اب سوزن كودماكو سوفيت داكت سوزن كودابون ما سوزن فاب جيناني او يا حق دمكو ام او كي او مفزين خي بري تشتي خي بري لبقرن بيقومانه بوتين او ادي جده سال زيدتر لدقركو دیسا رولا روسیا د دنیای دا بلند بکه کو اوات فاکتورکی دنیای امجن هزکی سوپره یا اوکی بتایبتی جی هرما کو دبیجه چی جان هرما پیشی هرما یکتیا سوویتا یعنی سیستما سوسیالیستا بریه او تیویواتی کو روشلاتا اوروپا جی دیکه بیا اوکی پاشه جی زیدتر امپراتوریا روسی دما امپراتوریا روسی او تکاره حدودن وی او که هزی دتر بکه حتی بگه فنلاندیا جی دما خدا د سینورن باندورا سینورن او که دابو روسیا دابو او دابو اوروپی جوه دترسن اوروپی آنها نگور لکولینن وان او که وان شخوا 300 ساله جی روسیا دترسن tabii ki de Rusya paştamaya ekonomik xarabe hezevitine evkevitine le çava kuca Osmaniyan detersiyan ev usa Rusanji detersin nahaji detersin biyamın ev ters kır ku globalist u ev hezen ku xazın carekedin disa Amerika be yek zırheza dünyaya hegemonya dünyaya او كركو ابنكن لهبنكن لهب سربي او قال لهبنكرن نها دبردا توبجي يعني لهبنكرن جبو كردا باشتره يعني بيامن باشتره اگر لگور به او بكرانا لهب بكرانا بيامن منطقه ما هرمه ve bikete deste kontrola Rusya ve Türkiye'yi tamamı le ku ne ku anaha embejin rola Amerika dimıntıkama da serekeye le her yendik ihtimal heye ku ev lehevkirin ne lehevkirin de evkirin ku embejin ihtimal heye ku gava ku تشتكى أمريكا جي برتك نشان بده نبيجا ولا نا حقيقة كا لروس سوريا لعراق لكردستان شد خازي بكا نكاروسا بكا يرو ادي جوي شوندا يعني جوي شوندا تشتي جرينك اكو دبي مروف لسربي سريقه بيشينا دبي بيزانين اما كو ام بجن روسيا تش رياكسيون نشان بده يعني تزاني مسألة جو أوكرانيا دست بکر
يعني قلت كو اگر هون اوكرانيا بكن اندام ناتوي از بكرني يعني از قبول ناكم انا هاي تهديد تككو بك اوكرانيا دا اگر بك يعني كبا اوكرانيا يعني جو بايدن اشكره قلت ام بشكريا اوكرانيا دكن ام باشوانا ليه يعني ام زاننكو امريكا جبر خاطر اوكرانيا شر بالاستيك روكيتا يا روسيا ناكه يعني دمكو تيغوتن باشت تشوا بشكريا بكي تي بيرامروكو تشوا كل لكرمي او كرين يعني ام بجن شبكن امبارغو ايكونوميكي بروتستيون سياسيه تشتينوسايا روسيا تشتينوسا حاضره يعني روسيا ايران تركيا ايدي وان دولة وسا اوتوكرات او ناكن يعني او امبارغو ايكونوميك سياسي تسيري وان ناكي حتى سربستن يعني هذا سربستن از نزانم يعني ايرو شوندا ايدي روسيا براستي دكاره رياكسيون كي توج نشان بدا و بحث ناتو ناكم يعني بحث امريكا دي بيجم بحث ناتو ناكم از قانون كن ناتو بچك دبي باريدا يعني وقت تام سنه بشي بسركوماري كك ماموس صالحم ماكرونغو يعني ناتو بفلجه مجيوي آتیه سکاندن از بچک دوی باری کساد فکرم امریکا چی که او که لی تشتکی گرینگ yani پرسا خوش دایه پرسا توسایه yani تشتکی گرینگ اره دنیا ادین نه قطبکه نه تنه هگمونیا که یا امریکایه دنیا بربه پر کتبی yani دچه افتواتايا كو اريش شري صار حياجيا كي شري صار جي يجبركو دمكو ام بلجن درو دورا روسيا دكن اندام الناتويه تبيواتاي جي روسيا جي درو دورا امريكا دا بلات وكا كوبا وفنزويلا والبلات لاتين امريكا يدم دا روكيتان واوكا دينا واوجي يعني حاضر يا واوكا بكا اري بروبلم كي وسا بروسيس كي وسا هي شوام بحث تشيني نكن يعني تشين شوام بكا اوكي جلوباليست ان امريكا هيفي ديكنكو هناك جوان هيفي ديكنكو براستي او هجمونيا دنياي ديساوي ولا تنظيم كرن ل هم ترامب هم جي انها خباتين كرنن جو بايدن نشان ددنكو او نا جلك هيسانه يعني نا او قصيصانه بله گلک سپاس برز سالیاکن تشتكي لسربي مجاري دويجان ماموسا yaşar gelek خوشم زمان تنه بكاربم دو تشت بيجن يك اوكو gelek جاران سياستا امبرياليست امريكا شرمزار كر ودولتين لإيرو دفيمرو ببينه كو روسيا برو يعني سياسات روسا دمشي سياسات امبرياليست ودفيمرو روسا بناف بك hani 2004'da mesela o parçayık Ukrayna Kırım hat işgal kırınca Rusya ba. Vakidin rehisinek militaristaya bnave Wagner, gruba Wagner diyeceğim. Mesela grup şandın Libya, şandın Suriye, şandın gelek velatın Afrika'ya yani ilo Rusya bu siyasetek militarist u امپریالیست دمشینه بگومان شخص دو کود بیرو دنیا لیست بویا دو کتوب که یاشار باشه نیزمان شخص برجواندی کردانه برجواندی کردانه از دوی وارد مخابن نکارم تشتی بیجم لی اوکی یعنی ایرو روسیا از تخمین نکم یعنی که روسیا اوکراینیا داگر بکه لی خازه اندام بونا ناتوی یا رواسینه یا جی شخص جبه پاشه بخه
و لگوری تیگوتن او ناتو yani ber andambuna Ukrayna'ya jbo kemasi 10 sal te bicemedine yani divan 10 salın peşiyle yani Ukrayna ne bandamı NATO'ya vakit jid vemu yani bizan ku Rusya ji çava nek devletin din şer yani derve velatı xo şer de maşinin ev jbo kontrol kirina civata xoy nav xoya yani çıkas tırsa şer derve zede be hevçen opozisyona navxo mesela Rusya opozisyona demokratik te zindan kirin zordariye gzav giring yani sırvana ev jî nişan da ku yani Rusya rejimek ne demokratik e u Putin u gelek yên wekî wî yani dixwazin heta ji destê wan were li ser hukmê bimînin û ji bo vîyanê jî şerba çî be yani derfetên ji bo mayînê ser hukmê bi dest bixin. بله گلک سپاس امورن سر مجال خویا داوی کرونا که کشور هر تدخواست سر کرونا شروع بکه شخوا من هیرو دو پروفسور کرد کریه میوانی خوا و حاضر هون مفرن از دخوازم پرسک فیلوزوفیک لسر پاندمی جوا بکم و کن زانن اف 3 سال پاندمی دنیا دور پیچ کریه انها شکل نو و میکرون بوی پلک برفره لدنیا و دنیا مو دایی برخوا جیانا مروفا دبن پلین پاندمی ده جنوب شکل دگره دبیجن پشتی دمه که بیجن و دی لیتراتورا دنیای ده یا مروفاتی بیجن بریا پاندمیه و پشتی پاندمیه ایجاهون پاندمین و جیانا پرسامج واده پاندمین و دیجیانا مروفاتی ده چی گوهرتنین ماینده چی بکن برزیه شراب السلام علیکم یا از یا پاندمینه پشتی پاندمینه دبی باوریه دما کو جبو کو ام دکاری من بیجن چی گوهرتنه که yani radikal çekir hezuye yani jbo ko em dikari ben via vision de ravşaki post pandemiye çebe yani edi ravşa pandemiye di xalas be ya rasti em he be girsey ev ka pandemiye de dijin yani ev dike gelek tiştena hatine guhartin le em nizanin gelo ev guhartinana یا طرز جیانه یا فان کرنا جیانه یا organize کرنا جیانا سوسیال چی قاس ماینده yani جبو که ام بزانی بنگلو او موقته yani ماینده دوی او رفشا post pandemiye çebe ben yani جبو که تقریبا ام بزانی کاکا کیجان ام بدن habitus yani hinbun yani adet jmere ma البته پرسا لیکولینه یا لیکولنا سوسیولوژیکه و لیکولی بکرن از زبیم هم بر بداوی ودین yani بیامن yani اومیکرون دویم چک سپاسی اومیکرون برکی بکن yani گلوجی اومیکرونه یعنی آشیبونه اره زده بونا نخاشی لزه زده گرسیه لی استا مرنه کمه او تشکی دیشان دده کو ام بر بداویه وطن از اوسا هیوی دیکم البته از ویروسولوگ نینم yani از نکارم لی از اوسا تخمین دیکم کو ام بجن بر بهاره yani ber bedaviye tabi evyan nay ve mane ku covid yani ev cihole radbe na ev vaka grip çava heye naxaşin virüsün çavahene ev berdavam bike le tesir ev vaka ve grip be yani vaka ev ki usabe ancak ve çava hem dikarın braste analizin baş serve bikin le tişte ku em dikarın bejin belki piçek felsefik net zede sosyolojik ne bitek felsefik tişti ber bçav ku koronavirüs kır eve ku em bimrin radijin yani mirin peşberi meye her dakika
her vakt gelek insan te kuştun deru dorama da nasime te kuştun em tuşe riskin usabun yani em tkarım becim yani insanı ev küçük ve peşmerge dişin yani insanı naha dema koronavirüs de ve peşmerge çi evli peşmern edeye yani mırın peşiyat edeye eviyat şiki per giringe yani eviya felsefeya mırın edeci yani mesela Nietzsche'de heye Heidegger'de heye gelek evkin Almana'da heye yani mırov gava ev kas mırın jeren neze edi hesaba jiyani brengeki dindike yani edi jiyan bıçak jera ka gelo az dikarım çıbıkım jiroşunda yani tişteku mümkün. Ben demek ki dinnet Kürt'te min nivisandi bu yani vaka esek deneme bu Kürdi mengo yani farz bükün ku cezaya mırına ve hatiye dayin 24 saat heve maya. Bunu çıbıkın. Yani şair ve rabe becez şiira khaya dabi her ev benimsin. Artist nizam çıbıke, heneka çıbıke. Yani brasti dve deme da az bu nizanım yani tecrübe amını usaca az küçük ketim yani vaya benim mırın ezede evledik yani bu yo hey mırın yani ne daha bir ameli az ana mırın de fikrim bimrın ne dijim azanım ku peşiyamın daya ve rojeki nez yani okey ve vara ligor ve tu hesaba qabka yani tu de çebki tu tişten ku mayi tu çebki yani belki de var da insan küçük bedetir rasyonaltir karın avbaken bitişte valla bitişte ku vakti te unda dike tişte ku enerjiyata ve berhava dike küçük belki jedur bike vijvan tişta dema ku bizani ku tu bimri yani tu feşiyata da korona ya ava feşiyata da ya tabirat tişte ki usa azar kim ne zaman بله مرنو جیان به هر دمشی کرونا باش پرخوش آنی بیرامه مخابن بله که سالیها کن جیانک پردرش بو که yaşar hevit kن ما تقول من همین نمرن کشور بدم همو peşmergene بله من مخابن کنگی بام ببینن راستا لی پاندمیه کرونا دوام رو بشکل relativize بکنش بر اوکی yani 100 سال بره گریبا اسپانی هبو Avrupa'yı و Amerika'yı ligore uydeme 5 milyon insan mırın yani ligore nüfusa dünyaya uydeme 5 milyon insan yani uydeme 5 milyon kesminin hani euro pase milyonu kuni 2 milyon tıkın yani bu korona euro nüfusa dünyaya 7 milyar eder bazı ya hani beguman Kürt bu hoş geleki insana kadar bulan handakıran de pandemiyle ve tariha dünyada tişteki zat şuke yani demek kumro baş roje dinle ve çansalın yani çavak yaşarcı go yani pandemi 5 sala sala seyana diyem je خلاص بن je derkevin ve beguman karın virüs edince derkevin Jbomen okey yani beguman korona hejariyek mazın dünyayı da peyda kir u planiji naf Kurdan da yani geleki Kürt jve pandemiye kişandın vekedinci pırsa Kürdi pırsa Kürdistan'ı ajandaya dünyayı derket yani veki beri ne de ajandaya dünyayı da plani her hamu devlet hamu hükümet bala xodan tedbiren kujbo re لبر کرونا بگرن و چوا بکن چی نکن ایدو اوکی yani dve rojek zûtir am ji vê pandemiye derkevin û pirsa giring yani pirsa 40 milyon nüfus Kurdan yani biçiya wê çareser bibe û Kurd jî bigîjin mafê xwe yên herî bingehîn yani ji bo vî pir giring yani em ji vê pandemiye rojek zûtir derkevin û Kurd jî xwe derzî bikin yani
هنک تئوریان کمپوی هنک بود بن نظام چیزی بگمان ندیدن وکسین هر هایی باشه. بله. روزخان باشه ما مستثال بحثاویا کر یعنی براستی من خاصر بیا فکر خب بجم یعنی دما پاندمی درکت کرونا ویروس درکت گلک رخنه این دولت ها کرن امریکا چاوا یعنی چاوا نکارن درمانا پیدا بکن چاوا نکارن آشیا بکن پاره دچه سلاحی پاره دچه نظام چیه دولت چما یا راستی که سال میناکک باشتا یعنی اری مرن هیا مرنک مزن هیا لی مروایتی و نخاشی بر بهسانی حیا نها یعنی بر بهسانی او کرد در باز کرد یعنی دیروکا انسان دا پاندمی نوسا نخاشی نوسا ضررن هم مزنتر دانینه دورده چه هیا یک اوکو براستی دوی ام لبر اوکا اینترنتی بکن اینترنت کرکو جیان برنگه که بمشه یعنی کار آنها مثلا چی گوارتن چی بود تو دبیجی مثلا هوم آفیس یعنی اوه اکوکو جل لخانی امبیجن کار دیکی ایما اوه از تجربه خواه بیجم اوه 2 ساله از جمالی درصد دادم دو سمستر یکم دا دسپیک دا دسپیک کرن ام بیشتر بون 3 هفته باور بکن نه از کاری بم خواه آدابته بکم نه خوندوان کاری بم خواه آدابته بکن باشه داویا مهل دا دیسا بریار دان کو آنلاین بکن ام راحت بون یعنی اوا کنفورمیزم که او که اوا کریه یعنی بیاوایی لی کابینه بیراخه کو اگر اینترنت نوایا اگر کار ببی آوایی لکاری بایا ارگانیزه ببه دو یعنی جوان امبیجن نیزی که 70% 80% مجبورن بچن کار بکن یعنی دوی بچن نکاری 2 ساله امبیجن نچی کار نکی او نکی دما بچی کار بکی بگمانه باندورا وی خراب و زیده تر ببه و زیده تر او ببه لورا دسایا اینترنتی دا مروفت کاره بیجه یا دنیا نهاده ام بیجن مروایتی و پاندمی پچک بلکی به سانتر کرکو وکا اسپانیا نبه او گریپا اسپانیایه وکی دن تشکی وک انجام یعنی سیاسی هنه کد بیجن یعنی هن آنالیزاتور بیجن کو یعنی پاندمی کرکو اوتوکراسی و ام بیجن رژیم دیسیپلینار و نتنه یعنی وکا دولت دسپوتیک دیکتاتوری دا روسیا ترکیه ایران وان دردا شخوا او اوسا لیل اوروپا بخاجی ام بیجن ابکی کرد ویا ام بیجن گرف چینابن ویا پروتست چینابن تی بیرا و بری پاندمی لفرانسا جی لبیروت جی لعراق جی ام بیجن آسیا دور جی گلک پروتستویان هبون پروتستوین گرسایی هبون اوکی هبون یعنی بلکی تسیرا وی هیا کو او حتی تسیرا بلکی لسر شرجی هیا شر لسوریا جی یعنی کرکو جوشون دا پچک سستر بو شر وکا وسا گرسایی نبو از تخمین دکم رول آخر کازاکستان جی لیست یعنی بلکی مسئله پاندمی نبایا او پروتستوین لکازاکستان بلکی و گرستر بو بایا بلکی ل او کی بو تاثیر کی وسا هي ل او گلو لسر انسانا ماینده یان لسر تنی نفشکی و به تاثیر بک جبو کو واتشتا ام دکاری بم فهم بکن دبی ام ربشا پست پاندمی بجین تا کو دکاری بن انجام وی بنرن کاماینده یانا بله گلک سپاس جبو بشتاریا و هم هاتن داویا برنامه خو گوتنین وین داوی چنه
و ام برنامه خواه بداوی بینن جدیلو جان سپاسیاوه دکم که هونی و دکاری بون بشتار ببن ام وان مجارا بوره هون جمعه بنرخینن مالاوه آوابم بله که صالح گوت نتنی داوی سپاسیاوه دکم برنامه که پر بکراتی بو و سرکفتنش بو خبرتین متخصص گله کی سپاس که کیشار گوتنا من داوی اوه از و داوی گلک سرویات فکرم و دخوازم خوازی همو کرتویا بزانی من ام کلونی نه کلونیالیست کارن لسر ما تشنا فرض بکن بریارا برگرن التیماتونه اقتدار آوانا کارن تحکم سرما بکن انسان اما درس ما مستطیع دن کارن زندانا بکن کارن درسن هلبجارتنه پوچ بکن تشنا بکن جبو فیربازی جبو کوخا نشان با او باش نشان بدن کارنا بکن اینن دکارن لدیار بکری دارستانا دولت بخچلی آوا بکن دکارن یعنی تحکم آوان هیا او تیوان هیا لدوی ام بزانن کو چه تشتیوان لکولونی چواکو او حساب دکن اوسا نامشه انسان ما خلق ما دپراتیک دا ایلم چاره که جرا پیدا دکن ایلم چاره که دکن پیدا دکن کو و جه او کوان تسیر خراب لسر وان پوچ بکن پوچتر بکن کمتر بکن و جه حتی تقریبا استفاده بکن او کولونیالیزم تمی او قوي بكا او شوري عليا او دو عليه وي هني دو عليه وي كود او دكا يك قواكو او دكا اري كولون سر كولونيا او دكا يدنشي كولونياليست او دكا دبي ام يا بزانن قوا يا بزانن علم ام د براكتيك ده هر وقت شخوره به چاره که پیدا بکن بله گلک سپاس بوه سپاس بو تکنیکری ما سپاس بو تماشاوان ما جبو تبینی نواج بو الما تماشا کر اجد گلک سپاس بو هر دو میوانان برای صالح آکن و برای یشار عبدالسلام آدو مالا و بابه اجد خوازم ج کردستانیین لباکوری کردستانی بیجم ام به هفدور خودی زمان خود در کن گاوا اول باویجن یا جی گاوا باویجن پشگیریا کمپانیا زمان کردی بکن به هفدور زمان خودی در کن زمان ما بنگاه هبونا میه بوان گوتنان از خوازم سپاسیا بکم و بیجم دما و خوش دلیوه هر دم گش به گلک سپاس گلک سپاس شرم ایوان باش